Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nafilama nanɗon wonande onon yaroɓe balɗe 15 oɗon jofoya balɗe 16 an jarowo balɗe 15 o aɗa fay 16 jamma ma nanɗon mbatta ko darɗe ma ɗiɗi kala hen darde mbatta hen ko fatiha lawol gotol iza zulzilatil ardu zilzalaha ndeɗon simore laabi 10 saɗa wawi sa wawa ƴeewa ko mbawɗa mbaɗa ɗum hen. Ngal ɗo alluwal jeeyiɗum ko wonande yaroɓe 15 e korko mumen jamma mon jofoyowo 16 alluwal mum nanɗon ƴetton mbaɗon ɗum so ɗon mbawi. Sa waɗi keeɓa moƴƴere wonde hen nde a wawa noon wona farilla dow maɗa mbaɗa tan keeɓa. Sa waɗi ka korowo sa waɗan ka korowo sa nafli ka korowo sa naflan ka korowo kono noon ko ni ɓe mbima an ya wat kadi mbasa yeddude say jaddo jokka hajuma mbaɗa an so moƴƴere nani hen a heɓata nde an mbaɗɗo nde o ko darɗe ɗiɗi mbiyeɗa ya wat kala hen darde fatiha lawol gotol iza zulzilatil ardu zilzalaha ndeɗon simore laabi 10 saɗa wawi sa wawa ƴeewa ko mbawɗa mbaɗa hen. Yo Allah wallu wadda hen sembe kattan waɗire ha timma kadi moƴƴere wonde hen nde Allah e fecce en nde enen kala julɓe. Alluwal ngal ɗo jeeyiɗum ko wonande yaroɓe 15 ɓe ɓen jofoyi 16 alluwa mon nanɗon ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina on jarama, wassalam.